Kublai pi baro sa katup khubor jongi kadon Bosco Media Network. Kimat bakong san mentaka sengi kilong. Pensyai usembut Menteri Rangba Preston Tensong ba enem syamdan kajing kentat jeng menteri ki kampo ye ka sorkar kemi halor kajing penteri kam ya ka ILP. Siir kipat ba khaput babon palat kinawan kai hawa umngot. Persyak ki kli nong sensyar ka raj sau semper ya kajing penbena siu bai khandau usim ka hima maharam. Bad artatin uhe UDP ya ka BJP halor ka isu ILP. To mentangin ya phaj ki khubor ba khambenya. Senior Working President ka UDP ba Bindo Emlanong ulapan pau bau artatin ka sorkar BJP hapo ka jingalam ji Narendra Modi bat Amit Shah habayadai bat ki isu inner line permit. Hakajuk kapor ulakan thoru ya ka Kongres da ka baong bakate ka parti kala sudawa tang bantap edmiau namar kam syamlale AA hakapor basin syar maka. Kate ka jinga keranjang uba Bindo uba dairu hakajuk kapor usembut Menteri Rangba Khubor Na Ka Jylla kadairu halor ka jing pentep bau Menteri Kampo Gieng Kari u Amit Shah utmu banwan phai biang sa Shillong hau banai leber banya keren halor ka isu ILP. Lada kelon sa West Bengal, lada kelon sa West Bengal. Kaya kajing sedang jong kajing kelon jong ka demokrasi hari ini. Tengah ngasko kini ya jong Amit Shah jong Modi betwe ngaso kania kaba ngamnya hak hangno nguru nomor 3 kimpet syu baka demokrasi ka demokrasi. Kipet baka rin dia kade mendon bet apo kajing sensyar don bor jong kowe ke sorkar berkila ban kelalu ya ketika sistem kemudian di ngindar ni kejelas kan dulu setang syuhlah ya sia peliblat ya kursian si punya kursian ada umai saya bilai kita lagi dengan baik ngomong pak pemerintah belai angin tawa mangai kedau nama petang ni gue sih kita gilai kili jelas bangla kedau yafi Nagaland Arunachal Pradesh Mizoram tidak ada lain. Ada jalan sendai ke Manipur dengan ya. Ada sendai Manipur dengan ya. Belagi dia, belagi mai. But ni lagi kecima jungi ke samjur kecima jungi. Nama Bangladesh udah sendai jungi. Berengkau. Kemudian tolong ba midon du kiwe ki jela bo na du jen hills midon ni ajan do misora ni ajan do Tripura ni ajan do Assam berputar hakla solo te ka ILP kan yarap yangi la kumno kumba ka yarap ikini jela sab jela yangi lu kan yarap mo inpet ba ngim khang yo guri bokwa kan wan tadi tesim ke permit kuma mangiru ngile semui dalam ngile Nagaland ngai lagi ngalet kum minister ngadan kamar sim ILP ngalet kum speaker ngadan kamar sim ILP cek itu bijalan khang gi bigman opten ILP kalau tak kata ILP jimut jutmu juga ILP kalau tak kata inner line permit when you want to enter please obtain permit. Tangga tak. Untuk bar, there is no bar makin pun. Siapa yang gitu tu? Nombor kumulong sesuai terjesim, bar nak pilih no, berpai no itu tu LP kalau pun, kalau tak kata, tak kumpulan sesuai boleh mai gitu. Lalu orang berkam ai segini kau yang jelas, dia kuat kelak nanti kita Meghalaya. Lalu kalau kau tak apa, kuat kelak. Kata tu, tu imat kita le kelak kami. Jadi, lain tu siapa boleh mai gitu. Kami ayu biasa, mukul bagi kongres kisah ayu, habak ILP kalau adon nadu, scheme of 1953, unaga layu lagi posnem, umisu layu lagi posnem, Arunachal Pradesh layu lagi posnem, kini kita, walau main lagi kadek, ya ka ILP ansi. Kan ya kaya sudah, mungkin dia there's no link between the two. Mungkin dia dia nak tahu kim dia bertanggung jawab. Ada orang ban ba, musim dan ILP ha, hapo Arunachal, Nagaland, Mizoram,
ai pe bang buta ndai kini kila dan lagi pau snem kata ka CA lagi benar sumi buta 2019 dan ada tahu isu darab jor kongres isu darab jor bansu tak miau ke bagi ya ka failure ke jongki ya ka bagi simle kila pulang ki bugun ki isu ai daw ta basu ai dia ai tak miau ki Kipat ba basong kisnong kaput haki than sim adauki kila penpau ya kajing sir ke bakrau hakani kasni ublei hadian ba kinong wan kai na Bangladesh kila dap mam saudong kawa ngot katkum kajing ya thu da urang ba snong ka sim bahakate kasni kila don naki hajar ngot kipat ba nong wan kai na Bangladesh ki bawan banne kemen bat sum hasilen terjong kawa ngot ulai thoru ba kitei ki breu kila wan bantam wat shadu upot jong ka India halor kani ulai thu ba nakasnong kila haban pha pet ngor bat pha pa hara da kisnong snong khnang ba kitei kinong wan kai na Bangladesh kinom yo ban rung suk cha upot usam jong kisnong ki thau da gajing thmu banya rap yaki breu ka than bat ban kente ya ka yo ka kot ka jongki uba bante dor MLA ka Maukenro constituency uba deru menteri bape ya ka tnat sports but agriculture hene kasngi ulahyar ban jurep ya ka jakal jingok kai kapadon halai lom harangkat kajing senran langjung Vijay Kumardi commissioner and secretary kiri rangba kinong yalam snong bat kiwe kinong trei kam snong jong ka te ka than kani ka jing jurep ka long shi benta ban penjanai shu ya kani ka jaka jingo kai ba pauna bad ula let yat ke jat ru nadu nasional thenrot cha jongsha lengba ka wa umlo ban jurep ya ka snong ka ba en pen sedang train ocean hakani kusurok ka ban penya so kitei ki artli kisnong uba bante dor ula ong ba ka te ka surok kan ai jing min toy shibo ne kini ki arsnong bat bakan don ru ka jing king na lor ka te ka wa umlo hakani ka jing yat ke jat kilasan ran lang daki officer katanat PWD bat kan thobi uba David Pingrom executive engineer usordar kasnong thanron ba harkin warjari usordar kasnong jongsha ba olat kharsano lambat kiwe pat nakalang jongar nga snow ba kadai ka kalat ka kabu bat kadai kawai ka ba sa ke history mo soda ka ba nadu kisnyam ke ba leno Tehapriang ka executive committee chungsia bat ka thanroi ina stangnam bani kendu bani frame tingla ya lantai ya ganai kumta ki phosnyam te nakaling kachunga rengkat bot ki pajba yusnguru ba hakani ka kentai ka ba mantangi pharo ka masjid ane ka khubor ka ba show local able juri ma ba kloi bani ya rengkat lang baji bat bo klor ban sngo ya kain kacing iya ka ba nakaling jungi upai ba mangsong snong ni sat pun sngo su haman na ki benta ba pharo pher te khamtam hakani ka kentai ka ba manta komba nga ong ni phaimania kanai kan ka we history ka ban sa jing kan mau yakine ki artlai kisnong ki bana ki we usodar se we pat usodar bingi sat ya ki bingi sat dawa bangi sat pusngo yakani kacing iya ko mal krian sodar choksia mata chakhman ka PHC ni thurna ni ha ba PHC choksia ka school pat kiwe ke chingdon kam ki ba don hanai ka chingye de ka bacan na piang thurai ba choksia kanai ngong ye phai ba lamba jo kanai surok kan long ai kanai ka ban kan to ya ka yo ka kot khamtam ni ke development ka ba ka sinong choksia ka ba he sinong thurai ka ba he ngai bikini ki artlai kini sna ya development kini sna yo sna hat kada ka de gawe bat ngong ba ka kam ka kumbala sakrian umel imo ka kam ka khamcham ban ya ka tien tingingat ba kanai surak sian kan long no kata long ka cingkwa ka jungi ba batik na bukan long bat kan long ro ka cing mentoy ya kini bro artlai kisnong bat kini kisnong ki bron sawa jungka
Shillong thanrai ya yi menta bat kilong din mandin tak ta Di kawai ka anong no ka di kawai na ki jing thrang ba jing ang not jong kini arli ki snow ada ki post nam ngan ong no te dai na ta ka daw na kalyang jonga kumu nong mi khamat jong ni thai ada sokhya na mar na kalyang ka snow jong sha ba na kalyang ka snow thanrai ang ni ki don lang sodar ba arli ki snow kila nakapor si kapor kila wan yan ban yakan do yang bat ban ajing tho mdai tang sanga si katanat pul diru ya kan ke jing don kam jong kan ka surok ka ban penyeso apreng ka snong jong sha ba snong thanrai bat ka anong ifi ka justification ka bakhlan ba abe dei bat kani i don kam ban connect da ka jingking nang thinawa omlo namar ba ngani thu ifi kini kinong song snong manta na po thanrai abaki wan sepo jong sha na ka banta ki jing don kam ki babon pitip ba ka PSC ka don ne bat ki school ki bahe ki don po jong sha kalong ka bae adu ka tangan itu ifi ba ki hapan ya da ka kejat bat ha ju ka por pat ne itu ifi da ki let da ka kali pat ki hapan ya limba ka thang sning kisimpor adu sau 4 minute ye perkhat fi ki nawan da ka kejat kisimpor 4 minute ki ya kejat da ka kali le te mot ka no san minute da ka kali san minute te dei na ta ka daw kani kalong ka iki na kalyang jongaru bangala persyangkat bala ban keren ban penbaik bat ka Tanat Piludi nak kapor kam tambat minister in charge deputy CM jong ka piludi jong ka Tanat Piludi bat aga jong kapor ngala ada ka jing tho daga DO leta show chief minister sha deputy chief minister dengan so komen sikat dei mana kaliang jong u CM modan borom jengi ba konrad ke sangma ha kapor bawan ban bu mau nong rem ya kani ka Indo stadium hang ni po jong sha na try piru pikan mau ba na padang ke jing kerpat ke jonga padang ke jing kerpat jong sodar jong snong jong sha padang ke jing kerpat jong sodar jong snong thanrai bat ula kular ban pele ikani tadai na ta kadaw hadin bala depan ya penbaik adapan ya syai bat katanat piludi bat kini snong bat ngaru kumju dai na ta kadaw mentak singi ngan sawan khanang banwan surbi banwan hilaka jong kejat laka jong hi kamat ngan ong ipi banwan pek laka jong kamat ban yu i sisa ya ke jing e jong kipai ba so komen ba ngayo banwan hi ngani tu pi pi menem step piwan untuk ngidan sepo lightlum amaka lightlum kadika way ka jaka ka ba itnat ba bagi brio nak baro ka jella na baro ana ono na kari india hi ba na shabar kari india ro gibri kiwan kai po lightlum banwan kai ke jing itnat jong te ke jaga stay bat ke jing temu ko jong ngilong bangi kwa banang upgrade banang pen itnat banang yarap ya kata gesnong bangin nang yo banthau ya kijing don kam ki babun ki jing don na pile i ka we dai bat ki jing don kam ba ki buri ki wan i don kam ki proper toilet ki babiang i don kam ki jasong jaka songka ki babiang i don kam ki restaurant ki babiang i don kam ki lentik sen kien ki babiang te dai na ta ka daw ni sawan pek bat gi jing thmu go jonga bat ki jing thmu jongka tourism department kalong ban nang kentiu kam jong kai po ka jela jongi dei na ta dawan sawan yalam usar man yakum to bat ya we dei ba teiru na tharai nginang la ban le ba kum ba phle i ba kitu ki fence bangi care phle i katu ga ke scheme ga bangayo last 2 years ngan itu ipi ka bangi ya penbaik bat ngilayo ban care nama katu ga jaka bangi wan pek mane kadi jaka ba si hab ki brio man saw phle i don ki ba yap ru tinglayo care no di fencing banum pat banum weng pat ya kejing internet jong tu jaka banum pendu ya kejing internet jong tu jaka ngila shu design atau rupa complete fencing kim deki gitu ki fencing kum ki besai care gitu ki bakile ki mata ki MG piludi ndek tu fencing ki compare kan dia ngila design ba bat katanat tourism kalau ngi internet te katu long ban ya da ki nang kwa te bat hang turung nang kwa ban le shu ki ban kam internet de na ta kadang ni soan pek ban won jo man ya katu ka jaka shu to leng mangimut ban sinai ki jaka ki babiang na ka benta ki nong jo kai ki ba lek kai che te sepo ka tan le lo na ka pos ko ni i landscape bi internet ki ba ak chinge selati jumpi ni wa bala thumur ban te tu ki ngatu kan out of kan boost ki tourism sector hagadi constituency jumpi definitely kata te kala de ki jing sha ka mau kon ro CNRD block ni tu ipi de kawai na ki block ka babun plat ki jaka jengok kai pertai tangba ngani tu ifi bangim pad explore lot ki babun ki jaka mdai tang hang ni sha thain riwar ki bun nangta hapo thanrai lu den kawai ka shai kon ka internet ba
ngin sawan ban pai wet singi kumno ban shna viewpoint hangni jong sharu banak kaduk kani kan sha banak stero banak kaduk ru itnat ba ki wong bon ki jakang oi pi bangin haban explore bangi haban pen itnat ru ban shna susu gi viewpoint ban shna gi jaka bagi beri kila ban wan kai kani kan TV ka tourism gede koi ka ban yo ban island ban yo kam yo jam ki kana jungi publik ban na start gi yo kam yo jam ban ngin scam la dangila ban penjanai ngila ban create khambon ki opportunities na ban ta ki khana jungi ki babon ki badon sap mau pi kan kam tamalong na liang jong government ke ban china ke ban dapat ai ngila ban ong kin ai society ngila ban ai ki cooperative society la ngin ai ki group ki bagi ki SSG mo self group kung kita ki bro bangi persang dengan ngit scam ba kani kade kajing sedang but habadon kajing sedang de bandon kajing kot group tidai na takadaw ong pi limba kajing trailang nga ngalong for development back ngong pi ngada kwa sisya ban kentiu ya ka constituency ka ba jungi but ngit scam limba kajing trailang jong ginong elam sino jong ki pai ba sisin kasni kani ka constituency jungi kandai ka bi tenat Khubor Na Ka Jylla jungi ba pathai mo koi Ki klit nong sensyar ka raj sau semper bakan thup iki sordar bat rang ba shnong menta kasni kila ong ba kila persha jure ka jing perbena usim ka hima maharam ha ka baya de bat kanu ka jing siu bai khando kham tam ha ka baya de ne ai sha ka sarkar ne company bat karkhana kini ki klit nong sensyar kila ong ba horkit hordang kinomla ban menjure ka ta ka jing perbena ju pa im ka hima maharam ha ka baya de bat ka jing siu bai khando sha ka dorbar hima nong pendon kame ka khando dorbar shnong dor barai kini ki klit no sensyar kila dab ujoru shaki bor ka Khasi Hills Autonomous District ki ba pensange shipor ya kani ka jing pen benaju usim ka hima maharam usim ini ki lihat dia beladap ulah kena pelai ke ba ni dawa ya ka jungi je akan ko por ko point ba usim ulah kentho ini ba ha ka bade ba jungi ka rai so spare habang nila persang banle ya ka amendment usim kuno bangi le politik Angsha coba le kan dia kasau spare ni kentuk kat san di kita basnong rangkat bat kit kot est komitinya ka barat rangkat pekejing sulok bat ki lurang ba nyok thai swaban chemi kana rai ni dai sulok ni dai ya kren ni yo kejing kersan pa ba buat de halot kene ke ya kejing kentuk no usim ba ni persang ban le politik ni snoba kadai tang kejing persang ban ya lamba kala se lengitip ke jing tu cukup dari nagaling jumi gum dodi de kata re kalau baik kumdoban pengempat saisin ya ka sekolah jong kat kendai spak sau hakapor ba usim bomon de mamaram rangkar bat ki riurang ba bat ki menteri jong ka sau semper katokopor kira sanya sekolah hakaba ya ka sau semper apa de bat kendau ka siap kimpe ki ramba ki menteri bat ki noilam jakarat apa de kendau siap lat no ka secara clear Rei kini kisi baladap, apa usia mulai persian ban hot, mulai depas si kameram arja riu, batika rules arja kendai, apa ngingi la persian ban lek ya kata, lembaga district council, atas nama arja khasan teter, lalek ya amendment, nama kata akaba ula shnak arja riu, karena cakap sumber ringi kampau syu, berarti nak kata kadau, nak kalian jomi. Nila phale ka amendment ba bakar saw semper kumbalong kata kasus pula kat kendai spa sop saw apa ke kendo ka siap ngimpet hi mengi giro kiramba jong saw semper bat kata nginang le kata amendment hak jingi hakin ki si balada ki social media ya ulo keno kelai ni ba ni nakarat ni persang ban yo ya kejing lai lut le banyak dak kawi kalisi ba ngin klat no dak lima maram mari kata so ba kadai kejing kentok le kejing mudur nyulak ban mudur dak ekor komre kadai tak kejing mudur lada ni persang ban lak dak hima maram bale ni le amendment ya kata maram kejing le jungi ka amendment kalau ba ya karat so super ni perlu hak amendment dan hak ak dak hima maram kata ka pa ba ni don ni ponyo ke hima kata kejing kenok du sim ni pencai ba kadai dak kejing mudur le ne kejing perkat le ne par kejing tu ju so le nyulak kan tip re ni pencai betaba nah dia karat saus permi ngidon bat ki hima maram ndrei kat ba ida wapat ba kariti kedustur kumba ulung syam sha kilai sanjur kat kum ta kasus kula kat nais pa sop saw ni kwa man pendek ya kata te abade ber kita ki nak kaling jungi ngi persah ne ba himdon kum kata kejing tu
bat nilek kat kum kataka riti ke bah long syam sya ladap ya te bat Hene kasngi ka wei kedukan ka badon Hanong Rim Hills hajan ka Bethany Hospital ka badairu kedukan jeng iba Ripple rembai kala sya bam du no hakading bala ong ruba ketika jingja kadena kadau jong ka jinglat leer jong ka cylinder gas pat hakajing la ban poi klo jong ki kali pelip ding lala man penjai jai no akading ka bala kelang na ketika kedukan. Slam jing le aku Lalu ni aku lagi Ana tarang te yang ni rasa ini se cepet menit dah pada Slam pelat apa lah tu tang te ni Tangan tu yang ni slab ini tak saja di sini tu. Macam tempat enggak buat. Di balik tanggung tu menjual kan lah. Okey. Usembut Menteri Rangba Preston Tensong mentaka sengi ulah pensyai bakam syamdan kanu kajing pentip na kaliang menteri ki kampo yeng ka sorkar keme u Amit Shah ba u kentat ya kajing penterekam ya ka inner line permit ha Meghalaya. Habakran hakinong thok khubor bat lat pathai khubor u ba Tensong ula ong ba u Amit Shah ula aya kajing menjur jung u ba unwan jingoi ka Meghalaya arsengi ha u banai leber bat un sngap ru ya baro kinong ajing mut hakibaya de bat kajing penterekam ya ka inner line permit. No, see, that day when we met under the leadership of Honorable Chief Minister, we met the Honorable Union Minister home, and of course with a few of his senior officials were also there. So when we discussed about the ILP, and then with one is ILP, number two is MRSSA. So ultimately, in fact, we requested him to give time to our, our civil society's organization who wanted to meet him. Then ultimately he said, no, about this issue, let me come back to Shillong. I'll be staying for 2 days during the month of March, but we are yet to get the confirmed date from him. And he said, we will discuss. I'll sit down nicely. The day I come down to Shillong, I'll discuss and then I'll tell and then I'll explain everything to all the stakeholders, including the government. So that was the meeting. But I don't know, yes, today I think it came out in the newspaper. They said reliable sources where they get it that Amit Shah straightaway said that no ILP, in fact, no such thing, no such discussion, no such communication made by the Honorable Union Home Minister. So what I would like to tell you here is to clarify. Kiseng sanhima sima ki bakersha na ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kilashim ya karai bana penyeng da ukertong ka National People's Party uba penyat sing sim ban ya khun ya ka jingjit nomi khmat shiteng samoy na ka benta ka maureng keneng constituency. Kaneka constituency kala thli khlam nong mi khmat haden ka jingkhlat no jong udkhot ka yeng dorbar uba David Nongrum. Uba Tensong ula ong ruba ki seng san hima ki bahap hapo ka MDA ki la ruban penyeng ya lagi jong ki kertong lara ki sngo dei ban le kumta. Yes, but of course we need to clear it as per the constitution of the party. We need to clear it in the election committee. But as of today, I will tell you that official candidate will be only or a sitting MDC, Penyat Singh Manik Singh. But from the NPP, I'm telling you, yes, we are firm. The ticket will be given to Penyat Singh Manik Singh, but that has to be cleared by the election committee for formalities. No, there is no question of common candidate. See, right now, as I said to you,
the by-election unfortunately has to happen due to the untimely demise of our late MLA David Nongrum. So there is no such agreement that we will have a common candidate, no agreement at all. So any partners within the MDA, they are free to contest the election. Uba tensong ulaya thuru bana kaliang ka sorkar kaladap siu kumba sanpau na kasispa syakitu kitra jaka ban snai ke surak ba national highway ka ban yai leng baya kandong ston ramrai bat kershai. Ulaya thu ba deputy commissioner ka West Khasi Hills district udang penkre shat hakabaya dei ban pendap no yaki jing siu syakitra jaka ki badangsa. Now the process of releasing the compensation is still on. It's more or less, I think we have completed not less than 52-53% of the compensation released to the concerned landowners. So now the process is still on. The deputy commissioner both from Khasi and from West Hills, they are on the job. And then those portions wherever the payment is made, say the DC now, they are in the process of handing over the land to NHITCL. KNF Healthcare India Private Limited kabalong kaway na ki company na kari South Korea haka arpo tarik mentau benai rempang hajar arpoi haka jingya kundu yu Health Minister uba AL Hek haka office trekam jong ha secretariat ulapen benapai ba baka NF company kala pendat yiki medical oxygen supply system ha Shillong Civil Hospital kenang banyarap yiki nongpang ki basya sumar haka ni ka hospital jong ka sorkar kabadon ha Shillong. Executive Officer jangka NF Healthcare India Private Limited Uji Junwu ulakularu ban ai sakumba shipau teliki medical oxygen supply system ya ke Jylla Meghalaya. Our friends who have come all the way, JJW, who is the JJW, our friend who have come all the way from South Korea. We welcome him. And also we have come John Park. He is also from the South Korea. And also we have two representatives from India. One is Ba Wanyang from Shillong. He is one of the local partner with company, and also Mark Matthew, who have been here working with us with the health department for many months before, and through his initiative we have already installed a few oxygen supply system in civil hospital, and also I welcomed them. So now since they have come, they have not come only to do business here, even also to help the government, to our country, to our state and also in our country. So they have already promised to send 10 more numbers of the medical oxygen supply system for the state of Meghalaya. For the entire country, they are going to supply 100 numbers. So now I will hand over the rest of the discussion to our friends from the South Korea. Please, any one of you. Yeah, good afternoon. It was Saturday, actually, this time when that I left Korea. I left my home in Seoul and I left here after more than 30 hours of journey. During the long journey, actually, I deeply reflect on the meaning of the parliamentary word. Or three words. The first is commitment, and second is the missions. The last is the futures. We are living through the extraordinary times, so-called is COVID-19 age. I would first extend my deepest sympathies to all who have been impacted by COVID-19, and I would like to express my deep gratitude to everyone working tirelessly to overcome this crisis, also with Minister. So I would say I also could now live here without the commitment of all people who overcome this crisis. So. Second is missions. The NF is a company with a mission called saving lives. But this is not just the NF's missions, but also the missions of all those who attend here and others. One of the effects of COVID-19 was that if the oxygen that was thought to be common, we think that common is oxygen, but was not supplied on time, it would cause a tremendous damage to all peoples. When operating in emergency, we need to provide patients with the oxygen as soon as they need it. And our family in Korea and India have a strong belief that at least even one person should be
should not be suffered from lack of oxygen. Our mission is to install it to the right place as soon as possible and make it work well without pause. Performing that mission is the reason why I make it here and animate. We've all realized that one of the most effective ways of saving lives is providing oxygen to patients who need it. With all people here, and our family continues to take steps to implement the missions. Third thing is future. Last thing is, we have a crucial improvement in Korea. The first is we recognize that as government. Badak itu khubor ngela poy sa kabakon tar hado bang India Syambiang khublei shibun.